Aner malaka nyam gwasame tokon ke very important report de gwi yan wudu ne algwasame chala Abdul Bagi bana raika kwide gore jano video mdiri tuke gwech because very important na makir me yadid okay kan kono ni am ya gamal kan Nuer online tv me guji report me kilere me guji ja ka YouTube adara gwano der channel de support der subscribe mu gije ka YouTube don ajen channel am kuje kam gije ka Facebook goren wo bi follow ke bi je share ka bu comment ba comment an der la no brand ba chara ba je ko en pengwa me ko zen la ramani la mi show da la right now ba ra ka ta dan da ka na ga jen tam ka jen ki kuin kwarmen be alo dor cha ko involvement ni jilu akot gwa da me na bana ma dan le ro gwa bana je gwich ko te to ngwan long to lat ko rodien are report kana me bana right ke report ni dang diok report ni am balajen cute kam na me mishal ke Abdul Bagi te ka mi chalat ke mi chalat gwa de dane che jien che odorien ten ci ji pa de ka de ci ke ngeng ke je mi je ga long che jalat no bana je ling ma dane che lel gwa de menen ro de bana right ka kuma America kuma America ji kala do ne en merkama loka dana tupkana biga di ladni America interest ke balana mandanan gor America je achiri on tamla kan loka tupche bana chubi kan laro de yo kan ji African en wona ne ki ji African yen bia benedi lana mandan la interest weda mitiyen ken kun ko ken ladien ka chine bi supporting so na me bana jiling the last report ki la rajag ban lingwa bana right ke report mi chalat ke kwi chojen chuch ke deini wa deini SSPDF ke deini ko rewi ke Sudan chuch kan teleka kon chuch ye manaken chuch gat kin ke chuch man ken ka nga metekariek ban jo je ke report me ka kore eyo bu kon dial kon lar ko ban ke link a very important message ne me mi ban link kel ka do badan en to ken ke ja to na jo gwase me ano cheteka political disagreement me talk kabona shalka sawa metude shalka me Abdul Bagi teteno rayrol kana mo shikoro wala no Abdul Bagi take me chalat me chaluk a South Sudan opposition alliance man shalka sawa ano gwadan we right in vice president Hussein Abdul Bagi ram kwich Hussein Abdul Bagi jen kwere rawde a vice president okay a vice president chairman ta bande ngai chairman te Kenyande ngarang chairman te Dr. Riek Machar a vice president so again ta dana titin again gwam mi chewe tinen wudi shalka me vice president Hussein Abdul Bagi a call gwam mi all right lwa kot ka lwa kot da mo gwa celebration kam latke a muslim ni ke jalam ni man shalka eid alaza Eid al-Adha te celebration malat ketinan wena mi Sheikh Abdul Bagi all right jen chaje cholche we ka will we janin wini mi kan Australian Bargazal state mi che we chaje cholten kwal ko jen muslim na la pala ke jen changa dana la muslim na kan pala ke jen gwada jinaren dolten ko skan muslim no wan kare wi ka South Sudan a ci point en wudo che togde che jelep che right jen chena checking courage chena chekachum che muslim citizen chekachum no ne kwa president self ke mayadi kwaje yurika ka chankwen kwar jen kwa president self ke mayadi kwa support changa dana wu national election we wuchuk ko ngai kondiala raj dan lat ke ko ngoda kan na pen pinyo no baje lat ke kan pen pinyo chaje bila duno ngai ke jen o rikti contract charge de lat keje du no ngot kum kem yadi lat kenen wonene election badi lat kejen paywara wo be la December 2026 me te continent Sheikh Abdul Bagi chene ke chega joga lani de kon la kana pal lwa ko dien ki muslim dia le joga wonene gorjenu bi a chong ke president Salva Kiir ma yadit na mo report me chalat she jan by president Abdul Bagi chela do nene ke president self ke miadi cheli akalong ano men bana chonga jekel ke president self ke miadi o gang religious o gang lu kun
ajene ka gwade dane kwa independent kwa jelat tele ral michimin to come Christian kana Muslim which is good because a good indication of so Sudanese chicken deer ko lwa ko dan titen but jen that idea be ke jamo be ke jalabne ko kene de konde tike kartu che ko la do nene shonga kel ke kum kirm yadit ko tel mi jeng mu shana nen kan kon discriminate kan kon yar ke kujamo kan Muslim ne dial biga dial chonga nga kel ke president Salva Kiir ma yadit juga Muslim voter no chana chonkel ke Kiir ke president Salva Kiir ma yadit ke changa danu ko inkwar webe mishit kana me report me kaliyeng ne ka gaje ko jente ka par mrodien te ka mashala sawa so Sudan people alliance te ka sawa bona mo mishit ke bona te SPLIO chairman ta made kwarji SPLIO da laro ne e chana chonkel ke Kiir ma yadit wal ka kwar ka par dien ki ka bondien bone par dien no che be par bone par dien no cha be support so chene to che ko jugno yena bana chonkel ke Kiir ma yadit and then mishaling a neck ne de kon tika par kelon cha Abdel Bagi cha jugo men chilat ki men chilat ami jeglo cha jugo men chilat ken kon mat kon bonishal ke sawa eno ede kon candidate mete ka par de ki ko bonde de ko lara wana chonkel ke je pel kon par dan cha la do jin shi policy dung sawa chi je bridge chi ngot chi ka yar la ngoro kon den yan ke jen mishal ka mo isawa ta jo she yar she sawa she yar she amdala spokesperson ka sawa che explain che la do nena a jene organization dien ke pardien a jen a kenen ngot ke tel endorsement michigan lat ko de ka chong ka presidential candidate ken baniam en go chana chong kel karam dan chung ro de la por no ken ka baniam ko tem michala do dak ma char baro chung ka presidency ka bekir bro chung ka presidency and then they bon dialo de kan choke ko kan kwadang ro chung ro de no kon bana chung kel ka nga ke Kiir they can endorse chin nam dala spokesperson ka sawa ka bonde wuri shal ka Abdel Bagi chela do ne me jega long ke chi chung ke chi magwa so Abdel Bagi charo chala chaluk cha jogono timet kanai ano she announcement she did lat on behalf of Sawa on behalf of South Sudan Opposition Alliance she did lat ko ken kono matpin kan kono gar pinyo chana je ko lara no kono bana chung bu kon yor Kiir ma yadi ka kon ko kon pade ko kon bon a ken organization dien has not yet endorsed any presidential candidate a ken tele ko official decision miji kan realaka misha lalat ke chala ra ken no bu chung kel ke president Kiir a ken tele ja sikana kula da wona men jet kalodian ya kan we jo chala da Abdel Bagi gwasame kene mi jiga long lara jeno juga Muslim no yena chana chonkel ke Kiir awa Abdel Bagi che division che create chana che ka dagre wi ka South Sudan komi wala Muslim chunken kel ke Kiir yo ka Christiani biga chonkel ka nga akwa lara jenu de meno na chunkel ke Kiir mi yadi ko kon Muslim ne what about those who are not Muslim biga kuje dian cha jugo no nene michilele awa teleje ka siyasa ka politik telo de larno yen Muslim ni ke Christiani ichwanga ka kwera me worship division che create move Muslim buga chonke Kiir what about Christian buga chonkel ka nga she just sawa jikala do nene can South Sudan belong to people of different faith different background can South Sudan tele duomi modeja bada kaje wudu shal kame Abdel Bagi la vice president be laro yen Muslim voters kwa vote ke Kiir ya cha jumla demo jega long ti chagwani ja so kujemo ti chuong si Abdel Bagi che nyudo no Muslim bugu chuong kel nga ke Kiir wajen the first person to create division kona ajena kwalara kuer micha mijek chela badilar amlaro yenne ko la Muslim ni chonkel ke Kiir wache division che tung to wala jen
so ne me chala do ne me nyu de jeno de te kerek mutwo ka bon shal ka sawa tiral teten me kene barar so sawa tet right now mo economy wa mi jeg manana chala den wudi shal me vice president Abdul Bagi ala jeno muslim chonga e bana chon kel ga kirmi yadit kayru mo ra den we ro nyoko jejeno kon christian chan chon kel ke ngumu what will happen what that I think create division and which is very wrong ka Abdul Bagi no be indicate no yen muslim voters ko vote ke kir cha jogo mi la mon jega lon ka chi chuo so je dan chil ro la na mo mi chala da jen gudo mon na chun kel ke kir well shana ben gwazo me kaman chala da United States tikala do ne kan lo ga batu re wini di alka Africa we na ka South Sudan kan it must serve American interests. And look about bo wa badil nyunu o jen de kolar nene de kolare badil lani mandana letkene en kuma merkema akene chine gur enone eno ba lani interest ne ko ken get interest da hume merkem chicken la da joj right now akene chine guru bne kwa ko ba ka use lora bang a chala na American interest jenen American interest no ne mutop ko lok bala mi be kaka United States Secretary of State wuri chala Marco Rubio yela da joj cheroj ka jungone ke lawmakers chega jugo no ne a future of American foreign aid and foreign policy, but they learn American interest. Full stop. Which is good, because they take a key interest. Code they mandana let kene they just deal that na. But no economy very information make a ta dana chan you can chaga yar ke ki chaga cham ke ja. Do kon chula rode la kan lung di la kana top chan right South Sudan la top kan lok ba jo cham and it in county la jikume. Chicken bush of vulnerable people. So na mo awana mo chi chonga ken Rubio chela do nena a jenny US assistant program but they'll focus mainly ko the advanced American national interest that's it a obika lana mandana gorke akuma America so na me chala ken katele mo goro binaro altin chikala no mite ka long mutop ke right now right corner kan badil we ka mandana gorke akuma America me mitele America tele interesting kan cha ye bulok yene return Nika gwaze da ne ku President Donald Trump ni me ku ben office ke January 2025. Cha lock tungwan alone. Cha ka review ta dan loka na ka cha ganyo mu ko ka adjust it. Munyo no di cha ganyo mu ke mitri dian te kariek so ba ka nyo mu ka ko chonga jen ku ne cha all the funding cha ka lele cha ka all cha ka kap chong cha goro bana loko cha gu jen otin latke ji Africa wachi tin kon gorke kuma America so that was one of the reason mi mo cha kwak cha ka lugu no de ka kamna so jen maludo di shi America kala do di mite long mutup ka badil ban kake alo min lo neke mi be kake kam mi kala batu gwada ma badil top tineken so baka dil serve na American interest no mo jom chalat so min lar kono ne ka kui Africa mi chalat de eken international partner and mitem lat ka badil lani mandana gorkene alaken you the jeno chikane ti chal kwarti te lai ngwa kanani tin ba bulok vulnerable people bikan ko nyoko mun nanken chagu jeno ken chikan bile benefit anymore so emugwa che jek no chajo mo chajala de ken funding ke liu ba je dil top ba community constitution ken according to interest dana be ka chabia ne den content lai no ko ngwa bikan ko yar all those things ken she talk ke chi chuong tina bu wo nyam tin so na me da la report man dan ande yenaling kwana ben gwasme awade ni South Sudan shush ka long tin pin wuda shalka me kirmi yadi shush na telekon teleyo ga shush ka men ken shush ka kala rana jen bay nan gwankur bay nan front line ke bu weliu ke bu ben ka bon medit ka chenga wel cha bu kam ka jino chiro the sacrifice ki kor me yo bay ber bay mo ka bot mi jene bi health care bi gor medical ba je mo ka wal tele wel bi jet a shanga na yur kon ba kami jin so dier mo ki jin deje mo ne ko mo kin mi ade cha kami
warai na murai kona thousand of families chicken tin god kin ka gwan kin ke man kin ke de ni rawi ka South Sudan wa tele kon mi jekan ka kui ko di al chaga lele chaka ga akhir akene right now murai kon tama let's struggle na ko tele kon mi jeka ka khir tele salara stu top ke so rutu ngwan ke de ni they are serving but they are not receiving anything la we ka gwa kur bitani no lunjo ka bor dit bitani bi ga liu tele mi je ke shi amane ken so right now right corner ne ri chuje longo ngane ke ne ri ko la deni SSPD ke deni opposition party ne di al contrary ka South Sudan shu kan longo wode tele salar ti je ka ken tele kon makam ga ke ken ka kan to ti ka kor ka kwar ti ga wi ka juba wan mi cham kan da gotin but ti deni ken ku ko la ter chicken met chicken a jek wa gad ken kana men ken shushka gad ken men shushkan tele me sham kana tele bi tele gwato ke tin mo gwa ko gwan ken ti liu kan so me shit kana me mi aran jak military duties alo we lat kum we jalat wara ma mo de je dil mo kamanda la kam kara ko da ne to no jen ba we liu da ne to no jen point ba mo ko bon mi di Chirman ci kon ngai kan pes jala shiwe jara ngaje no de ni ngap karodian why o tele kon mi cham kan kon dia na kon kana tabaka na kon je kan ka bitabto bi jig bi mat bro kul bum ga je mat ka kon ko bi wor bi ga forget ci bila char ko jen ta da to kon na mo wana me kele wade intin kore wi ga South Sudan ci chu gor je no de kume dara char ka kui de ni ko de gat kien de ga kon de kana jik de manekien de ka kwende kana je kala netin kontila menken de gat ken de wedul gora cha gwan ken de jaga jaliu ka gat ken ton chicken gor choch kareo guru liu ka front line guru liu dul wal guru cha ber cha la che lon ka jine jen gat tel gor mitin ka ajina gur cha kur che ter cha kum South Sudan cha jagam wal gur tel mi jeka ke mor tel mi jeka wa gat ngwan tem rai kon tel ka man ken tel gwan ken kodi tanin chagana kori tanin chi chu ka ten nga ka tet kir mi yadit kana tet nenden kokien so right now men la very important long gentleman go kala challenge I want him la di ni la ka mo ko board dit mi cha chi we ga juba telam ba o kam ka bulo struggle she manken kan bo ken bu ken ga lo ko she manken kan ne ko ken bu ken ga lo li mo ko de randi en mo de jelwak ke de je cha mo ko bodana mi chi jiram mo te ko gortu dit mangai ke chi jin general tela do mi modere dol wal dere jekaja la pal ni je do den winimi tela dor mu baleli ke chang jin gor lok bo silwa ko ma shi bu je sore dialti ngalel gamo e kir so ku je mo jene wa ken families nitin kono chuch tinte gat ken tika wa kur ke de ni wa gor kano de ga mo ke yo ke de ga mo ke salaries te de kan ka kef ko de lo jendere kulatet lo jendere kulatet ko te gwan ken ke man ken te ka kor gwa miliu ko tin no ka moy ka ngwane ajen dana chala de no aduno shi ku mi South Sudan te diga ne de kono shuch wa ka run yala ti mu gor kire no de ma dere ben che jenung and point de and kill but ko chi kire che goro te mal ben so ko wor ko je prolong ajen mu shu na ga jen te mu gi kone which role ke jemme e ku ko chi kire che mu gor che mal che goro ben so ajen mu kwa kire jogo no ne yin na chui kare wuch na telekon mi chamkan na moika ka kwen yin kam no korshong ano ken kod yala ti kam ka chong woji dakran machar moja gwa radian gwa wadi alti ka chung gore be mal be bere we du ka South Sudan ken de ni chi ka chuj chi ka exhausted tene de dul wal wal mi jikana tene de liwan kor chi pam nen ken telekon mi jikana wana me kelio painful kia me bej ko chikir che dier ka nga che dier ka ne tin kon tin dong tin te pin de ke tin kon shuch ma too much ne me lere jogenen da fen ma cha ne me kwa yen cha yen ke 2016 ngai kon dia me cha yen ka South Africa gwa de dan cha juire wi ke juba cha gwa de shwa kuin tabande ga ka kore me ataban de ngai ya cha kwan ka charing ma cha yin ka South Africa che let chi riang ma cha de lunjok chongod batela mal rewi ka South Sudan
ke 2018 charing ma charcha nyok mu gor ke je bondial ana ba ben gwa mal ka ko jaram danan gor mal jo mal chu betain kana lok chu 2018 ma chal ke reply peace agreement chu etain yen mal ko tina wala a chena me cha by president cha kwa gwade cha ta bande ga ya kwa gwade che ngut ya bi nyom kam ga je nyok gwade ya la nyok mel ga je kem ya dit ke 2025 cha Stephen Parkour cha lat gwalde che tele che barar cha la yen point re ti jen munen ko nan tame face the trial re wiki juba lugu lokomo ga je no chi ma char che barar tin ba barar chi ke me da ne che barar ka gwati da ko ga ne dial ko na lo ka ndiar udien dial chi ka tuo ke cash a politically motivated court case madan lakke tele mu ga medetin so right now you ko no ne it does not matter anu reng ma char cha yen wala kana yen be mal be dil no re wika so sudan tele mu to ga jare ti yen be barar ko chi me dan che barar ke 2018 ana me jen report dan gore de nyo kon ke lan ban nyo je kana the report kwa je lot la de yen ko ken ka je kana biate mal